Izihlobo zami ezithandekayo, inye into engijabulisa ngoThixo yikuthi uyaniveza one by one ukuthi ningabantu abanjani. Ningaze nizame ukumbatha izingubo ezimhlophe, uyaniveza one by one ukuthi ningabantu abanjani. Uma unamehlo uzabona, uma unendlebe uzezwa, sihlobo sami esithandekayo. Akukho okufihlakele ngaphansi komthunzi welanga. Ungathi uyisihlakaniphi kodwa kokwesikhashana. UThixo yena uzokuveza ukuthi ungumuntu onjani. Ngeke uhambe uzikhampenela ukuthi wena ungumuntu olungile, ucabange ukuthi lokho kuzopasa. Akusebenzi kanjalo. NguThixo osiveza ukuthi singabantu abalungile or singabantu ababi. Njalo nje indaba yakhona. Ungathi angikutshelanga. Ungazenza umuntu olungile kukanti wena uyimpisi embethe ingubo ezimhlophe. UThixo uzokuveza. Uyathanda kawuthandi. Just wait and see. Uzozibonela uThixo uzokuveza kanjani. Bazabakwazi abantu ukuthi ungumuntu onjani. Ungathi angikutshelanga.